eba na nsempati amamu nsem DL kase bode hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase bono nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afitu mlikande shia yen ewo Facebook ana afinsi YouTube na kasebo no yemfa emunchirimu yemfa ensemmum ya shaka sebo na se ede afiri yempapa wanya ne ba bi kura bekwase mu waya nwanwade a omanyimu ebinsi da ewo enwum etomu edia na wofo editor no eye Charles Kwadwo Fosu adodoa ebono mrane sei Daddy Lumba eye edian hodo a onyaye ede free ni dwumadi a eya nyumutu mu na make se ne Daddy Lumba abusua ede smart dwa ekiremu a yanka nkyere Ghana for say Daddy Lumba efiri mu no akoye nsempi ene obi akasa Daddy Lumba da benna ena na ye bekoso o man Ghana ma manfo nya ye kradwen na ne abusua ne kiremu say edi kan o mo de beto Ghana man nyina nim e wo memenda na ye kita won sabosom de kita won sabosom ne da na toso de onu nsia e won fempim mienu ne de nunumu se ba mu owo e de na pakan aba betam o man Ghana nyumtoni a wagidi nyi pa ohuri egina esie na asimpie so a wiase nyina eni ne ho akro Charles Kwadwo Fosu adodo asane mane sei Daddy Lumba e de ne kɔ ensie do na abusua de nkrata be kiremu a yam papa wanshada anyala nda ho no mu ne ho do ne kakra bi no kopie mu ayala sabia wantimi ansan amafie bium na mperefo yen hyehye me yam papa ne na wotweda no ekoso ewo sana abosom a etwa mu ne da na etoso aduasa emfempem mienu ne aduonu enumu ewo Black Star Square ewo nkrabopre do afa ne say Independent Square ene jamfo ena dofo be hye ho no ma na enika pam na dofo hwe ne mu say yam papa emra ya na wotwa wie de na ka ho behia se na Yesu da so de ebetimi atodwa na saja empenifo ka se so oba ekwa adwaye na swacha na chese osiesie ne ho yintra na ne ene eyam papa wanya ne ba bi ekro oniminyamfo Charles Kwadwo Fosu eye ekua ehwe yam papa na ye ntoto yesom mekire eye yam papa delete Charles Kwadwo Fosu eye ne funeral committee no na eye Vice Chairman Edima Queen Afinso coordinator de ma honom eye aka na mahye bedwani edima adehye a wonom ewo menhia not abato mpesu aso ojemre ene dia dwumadi ade anda so no eye enidaso wo ho mo bia dwumadi a na DJ Hitman eti adwuma no pay twetwe nkomo ene wo kiremu a yanka nkyere o man Ghana adehye nyina sei edikan wonom de chopa kese edima wo efiri sei na eda wo mo hwe animu sei papa eye dan beba no achapa nanso na yade ampanifo etenase apada pa mo de ba njinu ahwe biada etimi ema hom na ne kasa mu ewo DLFM 106.9 enidaso ewo ho mo bia dwumade so na DJ Hitman ebisa oniminyamfo Collins owusu amankwa say chairman na daben na pote ben ene papa Charles Kwadwo Fosu aye no ebetodwa ewo maganem ene wase ebuo me na yanka nkyere Ghana for say nyankopon twede ampon borbole boade oyipuma kwan mu a nyankopon ya adoma openim abosoma de yane mai ne da etoso ensia ebeye memenda eyen beba so mekire 6 December 2025 na nyankopon ya adoma yam papa cha Kwadwo Fosu na yie no ebetodwa ewo nkran pompuni mant eye Kumase Asante mantemu ewo Kumase Asante mantemu dwuma de ne betodwa ewo Kumase Papa Nyara Sport Stadium mekire Kumase Agro Pramaso na wo kiremu a enyasim kuma yam papa wo mede ne beto mpam ahomache no nan na jamfo etimi akwakoye yam papa emuno na wo kiremu a yamfa to Ghana fo anyina nim se edompi ne ba ahoban mokuo eba ene Ghana National Fire Service eba ene military service eba bi immigration service eba nkonkwa woro anyina bi eba Ghana mampeni John Dramani Mahama eba bi ene aban mu mpanifo dom ka bi wo nyina da eba dwumadie no enyasim kuma kram na o kiremu a yam papa ye we no ototo sra Ghana fo nyina da
Munyira mo beta akyire ne yakopɔ ya atoma ye ne bɛkɔ so no nya sem kumom wo mo bibia mo fa ne sɛ cocktail DL cocktail en ne sɛ aymutufoɔ pii bɛba bi ti dwumade e weenu mo bɛgyegye yani anomde bɛkɔ so ka prɛ kɔbani ntua binti uyi hu firi mu a wagya ho pa ɔde nsɛm sei eto DLFM impenifo anim sesi amene mo kasa edie megina ekona ebusua of Pakoso Insuta and funeral planning committee for the late Daddy Lumba esisu pain say nyankopon de yenkwache ye ne a eye bronya bosome na wotwe a edikan 6 December and 7th December ena yipon no ebekoso wo Asante Mantem Kumasi Krupon no bia adwumadie ne bekoso eye Baba Yara Sports Stadium na afade no dress code no eye kokɔ ene tuntum yakopɔn de yenkwache ye ne a ede ne beto mpam 4 a.m. na ewia ye de eye no ahyehye so ansana na nwumre no so eye DL cocktail party no ana concert no eno so akoso wo Ratri Park na nyomtofo ekukudam a chese omo bepie ho no ebrentimi bobo wo nyina di but dodo na agye pene a ye hwe animu se ye ofa match dede ekodwantwi isa akode Stone Boy Chatawale omo doso ansana omo doso Kofi Kenat omo doso a chese obi a pese eye cocktail party no de ono so be kire ne doso nko e de kire the late Daddy Lumba is going to be mega and I can tell you say a life well lived a chese edano Kumasi ebesoko I can tell you sense ono ankasa ye de share senti no santene na say to the second nani wo ne de share sebi waka nchina go saa na Ghana mampanyini nso ne amampanifo asofo nom hena na meja na chi traditional authorities nso taman hene chese pesem chese ono ankasa ye de share enti no adesem no wo ho ono ankasa ne ho do wo hwe the civil society wo hwe sebi business community political class traditional authorities African traditional religion chese obibia we government agencies ministries departments security agencies in this country we are Ghana Police Service obia chese military immigration Ghana National Fire Service Ghana National Ambulance Service obibia including diplomats embassy obia ambassadors obia a demonstrate say omo nyina de omo nimonyam ebe kire Kumasi Krupon no on the 6th no aba ama bejam ebusua ochiame anim asemka osenana wasuma na eno achi no na onimyamfo Enquires owusu amanko na adwamtene ebe de kire edema bejoku a ehwe yem papa Charles kodwofusu eyenjuto yeso no esan edeto deal kasebo anim ekire mu a yanka nkyira Ghana fo sei efa hombambon sensemu de monka makoma emfa ntumi efise we ne de empenifo aprapra ekira ekire din obi antumi nya obi afoko ahombambon nsem bibia de din ene mu amode ahyen eba wo ka ne se de etie biara no mo wo me ahodo a obetimi akopake wo ka na in fact wo beto ye pam na okire mu a ahombambon nsem no bayiri nti wo ka no obi ntumi nkonkotu wo ka ne bibia nkonkotu ni kwa da bio ama mo kurumo bayire Ghana Police Service babo mo ho ban eno ache nso ene ahobambo ku ahodo ne nyina military service epabi nti we de menso akiri kura ne ya bisa ne se na ona boy ne yam papa na mu no mo de fafam na akọ anasa no befa wiem be fry na nyina kwehye mu Asante Mantem Kumasi ana ena wo kire mo munya abotre ya papa emu no dodo na ekire mu a ebia na wo mamwo nkuro ahodo so no Ghana so ne senti ebe ne nyina yantimi ankopie mu Asante Mantem Baba Yara Sports Stadium ti no omba maden apese omde fafom na ajamfo ahodo mo nkuro ahodo so papa mu ne ba na mo de mirikra ba na be show mo last respect na wanyum wonsa ene DL yama demiri fadio DL kidiam ponyankopon onfa wokra emfansi amamre ene amane betodwa sebe ye beboa ne papa mu ne kwa edurusu humpe na sumfo betwa ahia ne apagya se papa dofo nyane mo hia monsa ene DL yama odemiri fadie kidiam ponyankopon emfa nkwa asumdue mu ye kodura adwo so na me ahodo asa kopem sei ye papa mu ne bakopie mu ewa Asante Mantem so odi nsem sei eto di ye kasebo enim. We can assure you say police is going to give us a maximum protection. Wabra me ne wo ka say be police ahene Inspector General of Police
yera Christian tete yo no one top police brass no anyina e de anohoba sonko ama abusua any funeral planning committee no said na otweda no omo deploy their men in uniform be bambo kese no komsi kumansi de ne e be chen so kra military ne so also on standby also assisting kra sa and immigration just say me person me chese security agencies ne de omo nyina including intelligence agencies no so na meka said there has been two schools of thought ebi mo say o yemfa ne fa wiem say ne be ya enkaye prepare the first international airport amam for beko airport akwa shia no dodo na so adwenche no apa say busua any final planning committee mufa papa mfa form na yen so a ye wo Accra Kumasi Kwantempo ne so no major towns no say bia wo drew suhumu a suhumfo so betimi abema na last respect na drew Konongo drew Adjoso na kosa ko wura Kumasi kroponim de ni ko wura Kumasi kroponim so ye wo amamre ni amane so kokra ye beye de amano na ne kwakra mo no ena oniminyamfo Enquires owusu amankwa ye bisa ne say ona bwe emiri bi atwamu ya papa tosi ene anyasem kuma wonam abefo tentan so a aje obi anya mobile phone nkita ne nsem utumu so obi phone no screen ne kura dwudwa enimu nya fa ba ku sei nanso ne wakwahye ne damu danto utumu se wedi akire din na ohyim na ode camera na se ne so ene ayampia pa yam papa dade Lumba wonya ne ba bi kro na otanehye ne image o se ne din afenso yam papa ne hokafo nom ene ye maame akosi asewa ene ebi ne moto ayampia atennie pa anya semkuma ene wache nso yam maame odo broni mama president fosu na nipa bi adwetwe sabe owianam egu nanim ase ese ne din saa na sanse zemu de kokoba edikan ebe ka kire Ghana for say sana motuo na be ya mamu ntibio na ne so no de mpen na woka fa na okire mi se bomi nana de ye kasebo munya botra me prem mi na me wonsam ka na okire mu a osere mu ada empenefo sabe waye bia jai yankase waye bia to aso eden sabe obi afiri mu na nipa ya bobra jadi yantesa na mnyom to so Ghana den aya bakwasam kase de amayen na mutumi gu nanim ase ye papa dadu Lumba tiase ompe kasa ma ware wonom so ompe kasa kire din nti abanisa nene most power wonom sa modi atem abusua pani bia ka no ono wankasa oniminyamfo Collins owuzu amankwa bia ka no ana afin sa bedwoku a ehwe ye ntoya so bia ka wonom Ghana ne de na woje okire mu a efiri ne ko pempen wesi ne pen wei kokogbo etwato okire manyanka nkira mo se mo amunnim na mbakọ abefo 10 times on TikTok Facebook mo se papa din ne de we ye de twato se gunnim na akoto ayampia ekọ kan se manim koguyen papa anim ase ena afinso ne ma ene ahokafo anim ase a so mu so pagi se twi a Ghana mra ebe kire se sabe epo esopa na nso dabre ba kumpo eni sokra yaka this is the second time yes I issued this caution statement say enough is enough yajitum se edru bia na asem no de ote yantio de ote yesu ehunu mu kire nipa no bi abontri mpo se omode they are on destructive mission se bi ye papa ani munyam ebata ne ho ote ase na brabo a chese ewiase nyina aso ni mu no obi so te bia ye ne ya nti ne de ne se ade achi ade esen no ofa camera na ohwem fampanifo si wo no gu ho fi fa busia panyini ni afa yere no ma waja wanchi wati ase na ne manom chese nipa bi heartless ya srewo mu enough is enough ka bako mienu etoso miensa se nipa no be bia mrade ubegina no wa anye careful na wo say ba be ka say o ada na busien e me fasa kwan we so enye de ye pe no ye pamochew they should cease fire yes srewo mu ye nuan mama anone ye ni gi ahofama ene sebi odoso nko amada na didi a kire sa na ebi so te ho a omodia ne se omo pe views on social media enti no omo gunipa ho fi sometimes so hwe ye nua panyini yere no awaje on wachire fa wo yere keto ani egu ne ho fi obi so fa o yere panyini egu ne ho fi abusa panyini mekra anti ageba ye de ma behim what is the mention and sometimes ask yourself say na eden no moji dia srewo mo ye pa won che srewo aya bisa wo ho say eden na wonom Agyei eni a woti ye ono na aka na oye mahye bedwani edema de hye a wonom ewo menhia not onu kresi ne papa abedwekwa o mate a ehwe na ayi ntutoye so apa preche bibia akodin ne den ono na ye vice chairman dwamtani abedi akiri
ono kura na ye coordinator etema funna committee ne den de onim nyamfo Enquires owusu amankwa sika Kwadwo ejebo ejanya bedu yam papa da empenifu ahye se yemfa nkọ preprechire ne nkata na chire kura no ejo penima abosom ye di anim yi ne da etoso nsia enne da etoso nson eno an na che se December 6th and 7th memenda eni kosi ada no be preprechire na memenda ne nyina tena se a biam yi paso hene metimadwa mu a enya se kuma ene se doso ohun nyamudie ni bia we nyamudie ni bia me se dai we nyamudie ni bia we di asante akade echire din doso se bibam wahunu we se bibam echire din se de masumbejo me kakra na zigibi etutu ni kente edemu a na kofitera etia ne chacha mu na DLFM adwumakuo ye de ye ka enam na ye kra hwe be fa wiem yes ye papa fa form be fa form ofa wiem a ye dam form na asante akade se de ye kọ no ye be fa hwe nyina be fa form na se be ya Ghana fo ni nyina betuma di achi na ye kwakwa no fa so enti ye papa date na mo de aba fa adwen chene fa Facebook no so na ye nyemre kenkan DLFM 106.9 ana WhatsApp no 059340 6565 059340 6565 wani agia fabra na nyina yankenkan famaw na mum obaya manyosam pe juko kenkan wo party headquarters ye nimre mum de Kwadwo Agyei because send enkrofo hamid day in day out bianti no daddy date number daddy date number sign daddy aba akire din aba empenifo aprapra akire de amaye ne enti yesen tim yam papa daddy Lumba Charles Kwadwo so anyum 20 waje din de ama o man Ghana ne wiase afa na nya na yie no etodwa ewo penima abosom a eti anim ne da etoso nsia ene enson December 6th and 7th and moncha ne so say penifo akirem say cocktail bi be koso me men na nimle adwa na tuo no ekire din anyumotofo wa Ghana nyina ebabi sa kwade Shatawale Stormboy Kofi Kinata Amachi Dede Kodwa Ntwi obi a otonyem wa Ghana no obabi eno so ye free benyans anomde anom doko nsa de mu odin bia obanum bia prapra kire free ka pra ntua bi no de wabusuafo so aba kire din enti we de yesre mu ada mo me yenko prapra kire ye de ade ato nani enye ono ana ye den eyie de na chi apai nye ono ana pam ne yem papa dade Lumba waye bi yenso yenko hye ne den animunyam efisen enko ono akobeba kobeba pa na onim say date ni beto dwa na nkrofa start frefrem na ntoma no da be na be ba ye benya bi we ese as time goes betimi update ye na ntoma no omo se ntoma ba yam papa dade Lumba ni phone ndi dem ube na okuta microphone na woto nwom ene aben wa ha manyima di dede ene owu atumde nsen ni nyina na de dem a se bi bam enya sem kuma ene so de pam to gas so de pam shirt obapam opam down e ma ne se srete ne kaba ni nyina na mo de apempam ni duku bibia fefefe ebio nso ma mo pese ba prayer mu ntumi nko pese mo tena ba bi kukua mu ye ni bi ne yesra mo ada e chedin mo mfrem penifo na mo no mo ndi nkomo entize na ado pe ekoye bibi na mra so wachia because obi di hye de obi ntumi nko hye ba bi nkoye na yie e wo mra busua ni mo hwe e basa wa ye den watia mra na mra no bedi ne se de yese oba prepare kwampa so na ma busua no ene ajamfo ene emma nya bibi nya den emfiri mo nti kokoba ye de aba no monso so a matwema no se sebe sro no a mo se yem papa na busua din no ye de ani kotu awisie ene hwem din ye hwem se din monkoso na munnim ntra wo yo ofo nsa ye den hwonsa kunafo edi awre hwe nte se ne watumi akoso ofo camera obi fun hwe animu a se na Kwadwo de machine so wato airtime aye 5 cedis no dey ma sharp not live no didi ondidi yo that ondidi ya mame ekosu asewa bobrente sa na wo sopa no akola ketu e bi fra no aso life na odidi pani ya mame odobroni ya mame mama pressure on pen ho asem onim saka sempo wo mpe wa bo ne bra papa bi na wanya phone tantan bi kita nsemti na oto ayampe adi panifo atem na ko show mu profile abofo sem utimi hu ni power sinti we na nti waso life odidi ni pattern daddy dia obi ka ne ho asem onya no nti ye fancy ente sa ya no be yi ka me gwese de ye obi ka se de ye shiti no ye hiti ya den ye shiti pa na ye ba enti me papa din na ne nyina enkota akire na ye no bibia nya den
into the sika anameboa oh eno ano no Kasebo ne say e official official and e magana fo no ho It's official. DLFM 106.9. na daddy yon sembia na woka emra ba DLFM fia obeka asembi wa ha obeka asembi wa hanom so okay pa o obeka asembi wa ha say yen kan kire Ghana tiefo ne say ade na ye no de bia say de tie bia na wa hwe a obeprepre kire aka kire Ghana fo ntie kan kire mo na okan ne Ghana fo dodo na adwena say da anya den maso daddy DL ka kire yen so obeprepre kire dia maye na so okan ne Ghana fo pi adwene entimi amaso Diosi yan kan kyerem say de okan na wa prepare kire dada me hwese me nsa be kananka okasem bi kire yen nanka media magana fo no na am say ade no pese obu kef na so oboa wo fa atena se ne de oboa akura na obi ona be tuma bu kef wo ye hwan say no ka kire yan sa woko ebi anene mama ha ebi anene mama ebi anene mama ebi anene mama ha efri ne ko mama ha biomba nana makramo media sada meti ebi anene mama ha efri ne ko mama ha biomba nana makramo media sada meti ebi anene mama ha efri ne ko mama ha biomba nana makramo media sada meti etisika daddy si yan kan kire Ghana fo ne say bia na wanya den Ebia na wanya den wamba habio na waya den wa cry no saa na waya den saa not tie ti odonyum we ja Ghana fo munya abotre nyum na me pani nya ono a ada kura na Ghana fo ebitisi ya munya abotre de adonyum we ja yi DLFM 106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9. What's this from century? And I'm out church. I'm from century. And I'm out church. Let me be Bamosia. What doesn't need to himself but triple? What yes, I see I can't tell you. Have my to name to a chain. Neon Fatiani video. Konom kwa wajua. Sorry, I bet you are convinced of me. See me away. I am from Cosivio. Nina, I had your walk out. So my two son, angry, swatching your body. I can't come. You're some comfort. Bank of Ghanaian, they miss me, boy. Just see Mariana and a drone. Hear me soon in Fasovia. Anyway, soon consume why. Tianco no tian, or crab was to me, courage. Tell them when you're Dakatia. We are going to know Dakatia. ebi anene mama ebi anene mama Mommy and father. ebi anene mama efri ne ko mama ha biomba nana makramo eye ne kwa sem sa da katea nya de a obia betimi akoti no enti yam papa se enka wunyanya pa de a nanka wanko nanso no adakatea obia enkoti no sika Kwadwo anyway me tia na my so emotional Miraho na aya na mpanifo se yesu kura yi jahim tra nipa obabi ko papa me se den nipa obabi ko na se yekase nka dofo ngu madade lumba ko benya dofo ayi den papa ko benya bi Kwadwo na so ba mo owu onye bribe eden
Ete. Nti de kan say Ghana fo nyina ade ato ye ni. Tie nyina ye nko on the 6th December 2025. Nim say na Adjoa Agyei Sikapa ne mpamfo so tena ase mbapra prechiri. Ma Ghana fo de ye ko. Kase ebo no, ye fa kakra mpe so ma Ghana fo. Yento akase abone so ne yen free daddy ho nsensem a na Ghana Private Road Transport Union ye twaniti afre ne GPRTU for e de abeto dwa HM say e ya de omaye omadwen se lorry fare no mo ba betum esan se fango bo no enya ade a etumi gina pintin esan no omunim se na nkasa ne aban ate so yi de nkasa na ebegina na so dan ne dan ni na no ya de ebo no kwa ana ekosoro into amone ensem chofo twetwe nkomo eye binada ahini mibosom ni de toson so won fimpi mienu ni aduonunum ni mu na deputy public relation officer edema GPRTU Samuel Amoa edi tuja na oche mu se gina si omusi ye de na ehunhia ye papa esan se fango bo akoso sanso ana spare part dealers for so your margin se omobo na nya de ombeto so nne no mato so china ede amawom na emu ma band beto manim se yellow ife no community to 15% esan se fango bo no na diesel ne bo abeye 12 cedis 59 pesos sanso ana petrol ne buo no ekoye 11 cedis 34 pesos eno nam so nti no motetetete omo lorry fare ne so na omo hwe anim se na ka buo ne de nka gina na nka begina ede amawom na so ade achi ade sani na na ya ade abuo no so fango buo no to ano mutum na omo ne spare part dealers for ne so kasa omo so da anya de ometo omo buo ne so ede amawom eno nam so ama adwuma na omo ye na so munya mfaso bia ewo so enti aban emmomodan na onye bi FFA ya fambo buone ho anya sade a agisom law fe no omutum enti na say omo chire mu ade aduro no fango no bo na hwihwire dodo papa de bia enti kampanifo ya hu bibia beboa o penifo nya bibi ma wom we ni ye ho afo na keka say GPRTU for say aban hwe na onye bibi mfa no mprapra chire yate na yanto akase bonso yanko yanim na ye nyina mu ewo asante mantem nim na meka se kumase akwakwagyeta na ne nyina ne se owura bia wanya mfinhia no ade nunum 25 years na krachi ne den abetodwa edin das ede din so no enye din kuma kram na watu anamo bia ne mo na watu no etan ene se wokopie mu wasante akuropon security court anu no wo antwema ngwabiaja North mensinim ewa sentimental mu a krachi watumi ato no bo ase boko abofra oya abaya wedding vision du ba ko 11-year old girl a owo amanfrum watumi ache no e de aken gamna anya sim kuma abofra no wahye ne kete eno no ata ati ne nantem srade asra a wasan bu bucket enso no be de wo ho e de agu abaya yi mu na krachi ne den e de kwadwo esiwe na kwadwo asiwi na kwadwo fo de nkeda subampedi na mwafa ase kwadwo asiwi we de di kwa ne honam se asiwi yeso owewe niam emra ma ho kwan o kirem asem aside in fact odi hu fo pa interest record so mfa nche ne visa de awaye no etiamra na police detective inspector Alexander eye agbeponu ona ye kwadu bofo de to court nanim se ewo mra eye her leadership Gloria Mensabunsu eti atwam ana wo kirema abofre no okọ school oye primary 6 okọ school ogina pen izia primary 6 pen abofre igina na okwasra eye ne nana ewo amanfrom ewa sentimental kumase na court ekirema eye first week enyi mebusuma yoma na awotwe edi kan pepe first week of October enfempe mienu ne ededunum ana abofrei ohia sese wonse da hu ne yie ne nana ne dede eye fedals ye boa eye nanti ehwe abofrei ne mutin na mra abofrei ko ne nchen ewo kumase kenten kro no ohwe na ne mudin no me wofa si ase me hu yie wonanti ese da wonanti ase baba wa ham too much adan na ba ya wona baba wa ham sa de pa na akwaso a wonanti ase sense ohwe na ne mudin ena obisa ne sei ede pa na esika bibi kakra kire me abofra nkasa na wose ne bla nya botre na tenase na obon ho maden abaya ham obie ne na mienu ntem na ko hwa abofra aduane ba bi ehye na oto no bo ase boko hwa abaya na ntem a
o se da bio na ba na ntem akohwe mu a ye nyasem kuma ememaji di biai tese ekwan mu atre ayese boho nyasem kuma no se na bofra ketwa de na wodi di kwan de senke suawo ketwa wodwonso a sia na se de wodwonso a esini so bakati menu se ebu agu mu ebe se po aden bibiasi ana obi sa baya ne se na de na baya ema wahimfie wakwan emu atre saa no zia gate na ebe ya nson esondodo eba ne sen ana wo kire ma wo ye no kre na mom eye owura ne den ede Kwadwo Asiwi efre ne se omra ne dem hwa ade bi na ade bi odem ho akono pese ode mana okoya na ochense de aye no ho akono hwe ho a wode se nchenam unufu na ahyase eba kakra akono pa enti abenifo se abone ye jakwa ye nya okwa enti mentimi hwe ma nkokwa eno yira ba de tofo ba se o miwura mesra o se misua menya ndu ba bi o so dabi wanya ba ha ne de abone ye jakwa ye nya no kwa opekra ba chiri aha de ma nkokwa nti ba chiri kura eno yire aba de tofo ene ya heading aha mre Kwadwo Asiwi prepare chiri se din idi ma ba ne no ena court no etena se na mu chezi momaden report asem we di koma boshen opposite form ko so no paju se dwi na no ena court ekwa asetena eya sante ekropon security court ewa antwema ngwa biaja not district ni mu echire mu am kracha ni dende Kwadwo Asiwi ono no oye butcher ototo obomaden akum nam na ntwinam ene odwan ene aponche na otonton saa na omo chire mu a watumi aku na ntwie ne odwan ene aponche na se enipa nso na nkwanse watumi akoba na hem awafra ketwa ne nadade a kodem mfinhye makoma ko edu 10 years na ya adwumaden fa ka ho na chi no hwe ade a wape ho etu ensima hodo a efri asante mantem kumase asante bampon ana asante akropon security court a ene wo antwema ngwabiaja not mensini mo ba awiai yede mu nkyere mu nyina yede esomo ntisika unu akotomo na ema mrane na edi ehu hia se mrane de ni bedi pan sansa sa abofra we watimi abie ni na mu de wadi ya hye odna de na ayede odi afa na ham afanshi odi shemu Kwadwo odi abi odi fa na ham odi shemu adi asama oke no obi anim odi fa honum keka san kan ya hye odi ade na shemu obi anum de yi odi ade na shemu ade wa ade a so nim so odi ashemu we nya wodi ni bia but in fact I na metwa na me wura hu sab when you 25 years na opo bi nada enei opo ba ne nada dia first na den ba se na o me prepare kire mo fo dano price beto dwei fo dio pese o kire se maya ne bia ba fo so one am de o price buy yo Kwadwo me ni hobi nya wona woka there bi fo di krachi we ni se ebusia ne bonu dua ebeyeye ye ntie de ebusia ne ka wo ba no papa de ade ye be boni dua me de masama no wo ba no papa de ade ye be boni dua me de masama no ye de ya sama no because ya we de am ya ne se abaye no abafra ketekete no afi no wo primary 6 and ebi kwa na ye meme da achia wa ha me what ya se abafra fi ne wanya mfinhye du baako wayere no ene nada omom tonton na ntwinam so de ya no mo ho oden pa because mo ya dwumaden enim se de ntadua mu so duro tie na watimi akofa abaya aketo a wanya mfinhye du baako ne na akwa akwada meni ko fitele bia da achi be mbaako bia abaya betuma be ye de o da achi yenim we obewa we amachese adi we kra ba be ye no ohu chese ohu be makra ne yembe hyehye no obi a wafa ne mamusa ne de esika ye di ho yaw ese ye kenka Ghana fo adwen kire nanso Facebook no ene yenim krebrachifo bia kwesi ye kwan a edem live nanso adwen kire no ye hu o ye bia ko fitele abon ho mode ya de obeye bia asiomie krebrichifo bi edni bodua akwakwesi messages ne kwan enti ye bia live nanso wo ya den ye ya se ense beka messages na mode ya ban me hu se abeta mu pa se prema ni abomu nanso ye hu mpo ne yakan enti mu fancha ye pa nya bo apayo mode aba nanso ye hu ne yakan kan ye hwe se o mama de fa WhatsApp ne bi ba na ye monitor na ye nko na de adu ndie na Adjoa Sikini mpamfo betena se kase bo na de aka echi no ye papa ne funra hu bibia na o beka ne nyina akire na mboa o betena se ye no nsem nyina mo bete ni nyina ntoma mu nsure chi mo prepare chiri na Adjoa Sikini hwan kwa me afum
wa prepare chire wa ha bibia to din enti mo nhye no so na momfa amaye na asem yenu bi afa ha nti yen kan na say DL news no size keep it up. God bless you more extra amana se dia ba ewo WhatsApp no so sanso na addition bi dia ba bibi na betemu a na so sika yen fancy na adwo amre no ye yaje na mpeni WhatsApp bia no ma o chedua se wo ye den ojebo wa ya de na de weka enti kase bo no yen den yen fancy na dwumadi ahodo aka no emeto aso kase bo no yen epeni ye de sem ne momo no ahofadua maze me eberantwene sem ede ema yen bema 10 gram monso ja abofo nyina di na yofia no mo ubonu tu ase wa korabo enka no mpo na ye ne ho hwe ne den ede champion tailor Mr Frank udini Frank ka ho Jerry unye Jerry nso udini Jerry ka ho ede ekopemo YouTube ana afenso Facebook asebo no nya bia hweye DJ Zikipi asanya wanwade ne biem echinchim afiri ne fuma kasebo no emu da ho no se ekrogen ede ma yen awie na kenkanfo a yesen aduasem yenu gum ye kabom a eye aduasen anan 62 teeth edoson pam ye hwene tia santentemu eka ho bio no eye me owafa takwade kwadwekrom twabe wode hye kwankron Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahoteden ene Alhaji Abdul Twasente mene Adjoa Agyei Sikapa ha omra na ye den Dum Solevi kase bon se ye si yes ye kono hwan na e ba na Adjoa Silk one hwan Kwame Efu na afi sexy journalist papa no na Adjoa ye obi a watena se radio no wana ye den wana otoye wode wonsa kan ye betu de na mra anyway di se de ye den ese eno ano ene da ben ene ye ukwada se tuntum ai kofi na ukwada no program na di ben na da so Teresa moment ai na Adjoa ye obi a wonfa ne fans ni agro enti no ohure petene wa woso na wa sheki ne ba bia wu ama no onzo no so ye obi okofom obasoro wati onka ho owo form nso na Adjoa so no hu papa said the oba okita form enti se patumi kofom basoro sa ne de entensi o me kra me kofom na bibi ya ye me ko so o ni ahoden ni ahoden ni ahoden no anu oden ne ba ye ka se yenko adwumadin mu se yempeja ne ma yenko yenwoso mpete a onye good mi woso mpete sa enti na Adjoa no ne modin moso ani man fans na yen sori akire mu hima enfifi mu hima enkacha hima radio mu ya santewa Michael Jackson pa no na se vale di baka akire se den papa no esra baka ne sen mama yenko bisa ne misa no ebia na wo wunim yemisa na yenko papa no esa so na mota aka so hire se genchemo ye no kure papa wo hrense denchembo ne ho asamanyi ka se bone ye de asi yeso ma na Adjoa Sikina pamfo e de dia adwumadie no abeto se de mo yesra wo modern ne tune in mense san wo ka se video se obetena se pe yam papa yem hyehyɛ ahodo nyina na Adjoa Sikina se no pamfo Kwame Afum ana afi me nua ba me wofa se kuma 6 journalist be bon komo mo wahu dia kwaso nyina e ma mu nyina monitia adehye Day. Mintinka kekeo, minimankasa. If you say the luckiest season 3 asayaba. Afi mami chewa